Ebusia na interview na powerful person me bom ani tidwuma kwewe. EPM Media College. Raising professional media stars. Ebusia yare aba fe nyanko ya na ensusa ka me coronavirus yare kode ewo no aba ensusa de kum chacha e ba twetwe nkomo pagya no ma me. Coronavirus yare bone no e na hya se entie na se na fo enkola na bi su. Prophet kum chacha empanifo na o coronavirus aba mangana mu yenyo mo den o fa wo mra me na me nku se wo wu anka be den me ku on da bia yes when coronavirus ni bi kum chacha what are you talking about it enti yampa so obo Ghana fo dua na Nyankopon kura bodua yes Donald Trump so waduro ni bi yampa o kan ma boni bi wa yes America fo na wududo na afiri wo my ku Prophet obi nim se uni hute me so ko o ya faith enti wo ne wo yire da wo bre coronavirus na ba na where your negative question na bi sama me ma wo ne wo yire na ne ekira kan You are dancing palogo. coronavirus ni ebe Ghana ha no se na Ghana ye to many more ye se sia no se wo coronavirus e de na de be ye no so ne konwachi ne ya twa se sia me no di nkomo yi ma no sisimu na so se wonya coronavirus bia e de na be yo anything can happen for women being life on this earth system any video hu a hwe e waso na hene kodwa sante Facebook live ubenya bia hwe na so e powerful